Chibay ule vainun kong ruay tuatan pathian thu harsat na muna lalpa anay thin ti kan ngay thale don ani he thu hi tukin devotion natan kan lo mang le don niya amasain Genesis bungsom nile pariat chang som pakhat thu hi lo ngay thale masa ila tin khoilai munemo ahan thleng hlava ni atlak to awangin chuta chuan ariak ta a tin chumi hmuna lung pakhat chu ala a alukhama ada a chumi hmuna chuan muhil turin amuta a lalpanathu malsom ro se amen helai thu hi a u esawa abum nuwa a u thinrimin tha atum ti ariata wanga Jacob laule mangang atlan chiat na muna athilton ani a u abuma apa abuma pathian mingin dot asoi boka lem chang chungin esawa anga in siam chapin apa mal som na aru chuaka ma se athamon pha chuang lo athil ti diklo pathianin a hreveka apa po aveng thong thova ma se tuna chuan a u esawa thinrim anasat e mawangin a u hlauna hlirin akhat ri ni inalangani chuwangin a u mu phak lova anu nutra halabana hena om turin apu te lampan chuan atlan cheta a khuwa athimai dona wangin ni te tlafel to a bum tu achu mun pakhata abi rutangot mayani tunlaya hoop home goods te pillow perfect te sleep well te epic pillow te le pillow pure company siam te la atanga siam lukham dup nuam tak tak te lukhama kan man lain Jacob achuan lung pakhatala a lukhama amangta ani adup lem lovang ti chu achiang view ome nima sela borok ritak mai anun na atan pu ahlau om borok thalo tak del ri na noya khreom taka lung lukhama amut zan chuan lalpa in larna atong hlau maya trumdang zong ain kha zan khreom le kho har kha anuna athil ton rupui berpol alonita a avan rupui em van le in kara le lon in do chhozui mai chu mu a chuta chuan lalpa van tir ko te athenan chuka thenan chowa chutiang anga an chuk chho chu amu a Genesis bungsom ni pariat chang som le pathuma chuan heti hian kan muani tin ngai te achi pa chuan lalpa adinga ke hilalpa ipu abrahama pathian le isaka pathian chukani imut na leikha nang le itha te kalape ang cheu ti in pathian mal som na chu huna chuan atakina dong chhota a khreom na hmuna lunglukham na hmuna ahne na lalpa ain puang chuakani lalpa chu fakinom ro se thiandu takte u harsat na hi kan toklang vek thina ni hi tubawa kan han in chut pal chang te hian kan kut kan han thing noka ana em velo mo avapui ve film khurdeu te min lo ti thuai thina keini la in mizo tlom ngai na nen na love ana lem lo mi patan he tiang te chu ana tham lo kan han ti vele thuaya ani na taka chuan ana kan tia arukin na kan tur thina ni chutiang ang che chuan kan ni tin nun ho na ate kan na tho na office kai na ate kan rong bol ho na le ni tina kan nun ho na kong ranga hian kema ni sual na nge ya wangte kan nupui le kan pasal te sual na wangte kan tu le fa te kan u le nau te sual na wangte hian kan room thina aru kin chu chu kan tuara kan room chan te hi kan thup thina nima sela athup thei tak tak thin lova kan chungril hi anangoi thina nalo angin rong kan bola nalo angin na kan thoka nima sela harsat na mindel tu te chu arokin arit kan ti a
kan hlim lui mel phena hian room fo mel abiru thin ani tukina hian unau du tak ibe dong lawang u thima cha zual po le enga lang fia thinang le ni asat zual po le dai hlim nom zia a fia thinangin kan harsat na mun himal som na do thenga kan chantir theni achan chu lalpan zol ni isaya kaltlangin harsat na into lai po in hne na ka zelang ti min tiamani zakopange po in bum na le do ta wanga harsat na lung mun athen lain chu muna chuan lunglukhamin lalpa in puan chu na atonga chu lunge chu chuang takin ahne na in lar lalpa hriat ringnan aphun nge ni vena hian i harsat na chu tur zel phot mairo i tur zel tlangang u lalpa chu be sein ahnen lam hoila nakina chuan chu i harsat na chu zakopan lunglukham chuang taka aphunangin i testimony ro puin nga na tur inuna mel lungpoi mo ila suifo tur i chuan ruk em alani theyani chumi tur chuan lalpa hi lobi si je langche achan chu harsat na muna lalpa hi atnai thina harsat na muna lalpa ain puang suk thina chumi muna chuan ami te hian borok ritak de na noyata thoven na kan chang thina ni vena hian chu lalpa thil ti theina le ama be se na chuan lawin ngatlat la lalpan atan pui je langche lalpan athu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu voin July kha sang ni som ni le pathum pathian ni masabera hian nang ma be se na thar nein harsat na muna lalpa anai thin ti in ithu cha kan pong chuak le ta ani lalpa he thu cha ngai thatu te jinga hian harsat na tam tak nei an harsat nei na adel ri awanga chaute nangma po aw lei thei to lo te lalpa in khom chak na po nei to lo te achuti rual chuan harsa ti tak chunga nangma nungzui ve tang te engama zatan omang ti garing harsat na akhen thei na khovel om kan ni wangin wen a hen kan zawai hian kan mamu che kan ngai che ani khongai takin lalpa he kan harsat na hmuna hian he lungluk hama kan om na mun kan harsat na hmuna hian aron in puang chuak vela lalpa vena kan harsat na he kan testimony aloni thei na turin kan hne na lalpa in na tho oron thlentir la kan be se na in nga chan lo ni zelang che nang ma chau kan du che a lele wana po nang ma lo chu du kan nei lo lalpa kan nu na aron in larang che i khongai na lali so Krista mingin kan ron dile amen.